जोजलपा सोक्मे भाजुमे जुपी थोख जाजो टाइम टु टक नेपालमण्डल टेलिभिजन हेबया हरेक शुक्रबार बटिक जिपी छिकपिन गुन्हने वयाचनाको जुल थुगो जाजोले जिमिस सामाजिक राजनीतिक आर्थिक लगायत ठिटी समसामयिक विषयवस्तु नापनाप नेवातेस फैमालाचंगु समस्या व उगु समस्या गुकथ जेंगे फैले धैगु बारे ठिठी विषयवस्तु जिमसा व खलबल यागु नीति ठिठी व्यक्तित्व तेत पाकथ बना जिमसा खलबल यान वयाचनाको जुल थौ जिमसा खलबल यातेनाको विषयवस्तु थैगु लिपाङ्गु अवस्था नेपाया राजनीतिक घटनाक्रमे बोलना चंगु अस्थिरता बारे ख आवैगो फागुन 25 गते नेपाया अभिभावकत्व कथा कया तगु राष्ट्रपति पद या नीति चुनाव जित्यंगु दु तो सोकगु खुशी राष्ट्रपति या चुनाव जित्यंगु अवस्था नेपाया राजनीतिक दल त छौ ध्रुव मेगु ध्रुवे उनीगु क्रम जारी ज्याचंगु अवस्था दु लिपाङ्गु अवस्था या थजागु राजनीतिक घटनाक्रम या त बौद्धिक व्यक्तित्व व बुद्धिजीवितासँग गुकथा कया चंगु दुले थुगुए विषयले फेरि चुनाव खलबल यागु नीति विश्लेषणात्मक ढंग खलबल यागु नीति थौ जिमसा पाकठ बना तयगु जुल प्राध्यापक डाक्टर गेहेन्द्र लाल मल्ल जुया त वेक त्रिभुवन विश्वविद्यालय या राजनीतिक शास्त्र या अवकाश प्राप्त प्राध्यापक तक जुयादी चासो वेक या त जाजो पाखे लस्कुसिया गेहेन्द्र लाल जु टाइम टु टक जाजो स लस्कुसिया न चुना धन्यवाद नमस्कार लिपाङ्गु अवस्था नेपाया राजनीतिक घटनाक्रम उथलपुथल ज्याचौँटी अवस्था दु प्रधानमन्त्री जुगु नीति आइमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले लिसी 60 गाठ्याना कोलेसन डेका वेको प्रधानमन्त्री जुलसा आवैपति फागुन 25 गते राष्ट्रपति चुनावी लागि प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री माओवादी त सपोर्ट कांग्रेस त सपोर्ट यावती वेको भन्छ प्रस्ताव जनावेको भन्छ समर्थन यातुको अवस्था दु तो लिपाङ्गु राजनीतिक घटनाक्रम या त छि गुकथ सोयादी नेपाल यो राजनीतिक घटनाक्रम त अछि झिसो चाहिँ मूल्याङ्कन याबले छौ छुखनी ढासा चाहिँ थो निश्चित मापदण्ड राजनीति वङ खनेमरुका एक त राजनीतिलाई अथेन टपेङ्गु ल्या वनि मुखो बागमा टिङ्गो ज्या वनि धाइ मुखला तर थेम न चाहिने झिसो चाहिँ अनप्रेडिक्टेबल झिसो चाहिँ अछि या भविष्यवाणी या मफु चाहिँ अवस्था चाहिँ सायद संसारे मुस्किल जग्गा दैथे चुका सारा सा झिउ चाहिँ राजनीति छौ चाहिँ छु मूल मन्त्र जुयावन ढासा सिद्धान्त होइन सुविधाको राजनीति स्वार्थ केन्द्रित वन आत्म केन्द्रित वन थौ समूह केन्द्रित दल अलिअलिबाट नै दल केन्द्रित जुइका ठो हिसाबमा स्वयं खसा चाहिँ नेपाली राजनीति छु घटनाक्रम जुल वो घटनाक्रम स्वयंले आपसे आप जू उठेन चुवा गब्ले चाहिँ आपसे आप जू मुख विदेशी शक्ति त्यो चाहिँ चल खेल यहाँ ठो अवस्था थिएन चुवा मुखला विदेशी शक्ति त्यो चाहिँ झिसो चाहिँ ढा तरौँ शक्ति त अमेरिका जुल इन्डिया जुल चाइना जुल तिमीसँग चाहिँ थौ हिसाब यो चाहिँ समर्थक सरकार त थाहा चाहिँ माला चौथे छ वही हिसाब चाहिँ इमी चल खेल छ गब्ले सरकार बने जो अवस्था होला अथवा आय राष्ट्रपति चाहिँ बने जो अवस्था होला इमी चल खेल गुली चर्को किसिम जुल झिसो खानाखला उकि चाहिँ झिसो चाहिँ ठे जुई ढगा ठे रूप ठेल नयाँ जुईमा राजनीति थियो चाहिँ नेपाली लागि चाहिँ लागु मजु ठेन चोंगा जितो नेपाली लागि थो राजनीतिक पद होला छौ सेरोमोनियल पद ख संविधान उयो छु अधिकार बितौटी अवस्थामा एन थो राजनीति थो राष्ट्रपति पद या नीति चाहिँ एकदमै हानथाप जुटी झिसो सिनेरियो खण्डु नि वो चाहिँ गुको ठाउँ बोलंगु अवस्था थियो छिन ठिकै दैल थो हानथाप जु अथवा चाहिँ थौ पछि मन्दिर अथवा चाहिँ सुयु चाहिँ 60 गाड जुया सरकार बने जो ख उयो चाहिँ राष्ट्रपति मजुमा हेर्छौ छौ ख सोचे ना विदेशी शक्ति त्यसो छुकी चाहिँ गुपट्टि चाहिँ प्रयास या त वो स्वयंले चाहिँ छुरासा चाहिँ छौ शक्ति चाहिँ ठिपी मिलेजिया वसा जो मेरो शक्ति स्वयंले चाहिँ ठिपी फुकम छमिसु चाहिँ तो सु मिले जो ख इमी पाखे जग मनजुले कि थन छुमे बाकी दै मखो ठ सिधै आउनी उकि चाहिँ ठोकी त रोक्या मारका अले ठो पद चाहिँ सेरेमोनियल जुसान छा ठो थेम्न चाहिँ आसक्ति केन मेमे पिसन चाहिँ अथवा झि दल पिसन चाहिँ चाहिँ छुडर रासा विगत यो चाहिँ निम राष्ट्रपति जीवन नंगला इमी भूमिका सोया बेला मौका चाहिँ वन चाहिँ छो टाइम क्रुशियल रोल मेटेफु उकि चाहिँ देश राजनीति चाहिँ परिवर्तन जिफु डाइरेक्सन भटेजा चाहिँ गु लय वन्ट्यौ ख उकि त रोक्या फु अवस्था खौ ख
वे कारण याना चाहिँ ठुसी चाहिँ ठो तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचन जुई अवस्था भयो बोले झिमै मनुमा झिटा छि सोइमा मनुमा ठो चाहिँ साम्यवादी त्यो गठबन्धन जुले कि चाहिँ फुक चिज प्रजातन्त्र छुए बाकी जुई मुख ढका ढाया हिसाब छ निष्कर्ष भए प्या उठे चोङ अच्छी त हेदिले कि विदेशी राष्ट्र यको हस्तक्षेप जस्तै झिउटी देश प्रमुख रूपमा याना छिमेकी मुलुक भारत चीन व युरोपियन युनियन व अमेरिका युतिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप दुगै जुल वेगो बुन्छ छु नेपालले थन अस्थिरता चाहिए जुनौटी अवस्था ख अस्थिरता ढकाला अस्थिरता ढायो ढगेन ढायो मखला भारत धाइ नेपाली स्थिरता हो विकास चाहिँ झिउ स्थिरता जोडी जो दु ढका उकिन चाहिँ झिसन नेपाल विकास जो स्वे चाहे जो ढका वेगो बुनु बोलियो व्यवहार छौ खनमरु बोलियो व्यवहार छौ खनिमरु ख वो चाहिँ पक्का खखला आठो राष्ट्रिय स्वार्थ दै चीज थयाउ चीज के उकिलाई न्याउन न्याउ यातन तयार रे सिद्धान्त स्वार्थ अछि चाहिँ ठो नैतिकता दै सुनाउन सोही मुख जाछन काठुकी उके माथि चाहिँ भारत यहाँ चाहिँ विशाल राष्ट्र छिमेकी जो वहाँ चाहे जो चाहिँ छुरासा चाहिँ नेपालले हामीले उयो चाहिँ फेभरेट गभर्नमेन्ट ड्रिममा वो जुसा चिन्यु चाहिँ फेभरेट हुने मुखो वो अवस्था चाहिँ झिस ओमस ढाढा थे झि स्वार्थ ज्ञानपूर्ति आखो या खै वो सोचाइन चाहिँ ओमस सनाचौँदो उके लागि चाहिँ बेला भौका सुप्रधानमन्त्रीजीमा सुमन्त्रीजीमा टक्क बन्नुको लगा ठन चाहिँ सु चाहिँ संवैधानिक पद बोल के सुचनेमा हे टक्क माइक्रो म्यानेजमेन्ट यो खप्या वो अवस्था टक्क ठेन्नुको ल उके चाहिँ झिउ राजनीति झिउ पकडे दूध हिउ चाहिँ झिस यदि सम्झे जुसा चाहिँ वो चाहिँ छौ कोरा कल्पना जको जुइ अथवा इन्डियाला छौ माइक्रो म्यानेजमेन्ट यान्छ अवस्था गु कथा रासा उखन परराष्ट्र विदेश सचिव बोल इन्डिया पाखे जस्तै भारतीयमा छौँ प्राध्यापक एसटी मुनि नाये कितानियाना वेगन थोथो जुइमा रहिति वेगन सर्ट लिस्टै बिउ अवस्था दु थो अवस्था तक थ्यौटी नेपाली राष्ट्रपति थे जाम छु छौ देशयुति संवैधानिक निकायति प्रमुख राजनीतिक रूपमा देशीय अभिभावकत्व ग्रहण एपति मुनु त विदेशी शक्ति चाहिँ थो मुनु तस ज्यू दगा वेगम सल्लाह सुझाव बिउ दै चीज गन्ताको युति थो हस्तक्षेप छिताका दिया हस्तक्षेप मखु मिचा प्रवृत्ति यो चाहिँ छौ नमुना ख हस्तक्षेप जको मुखु हो मिचा प्रवृत्ति केन मला ठुकी चाहिँ छु रासा चाहिँ मिचे या इमसन धाम मनुय चाहिँ राष्ट्रपति यासा जु थेन ढाका ढया चाहिँ वो गु या त उक्यो जस्ट अपोजिट सुनन इमी नाटक मका सुनन इम चाहिँ इमी विषयले विचार यामा ढक मडा उल्टा जुवन नि ठिमसन धाम झिस साथे झिसम पो यामा रे खन जुया नि मखला छौ वो जुल वो या गुली ठीक मठिक बेठिक अथवा वो मनु टेट चाहिँ झिस चाहिँ ठो जिम्नो मनु ख ढका एक्सपोज यात नै यावला न्याउन जिफ तर छिन ढैदि थे विनय मोहन क्वात्रा परराष्ट्र विदेश सचिव नेपाल वो भने वो कूटनीतिक भेटघाट ढका कूटनीतिक सम्बन्धी चाहिँ खलाट ढका वो जम्मा 2 घण्टा टाइम बिलो होइ त बाकी चाहिँ 2 दिन चाहिँ पुरा चाहिँ राजनीतिक भेटघाट हो सुइतो छुयामा गे आछु अवस्था दो गे वो अवस्था चाहिँ झिसन छुयामा सु जुइटेङो राष्ट्रपति ढका वो टक्क चाहिँ खे छलफल यात वो चाहिँ टाइम बिल बिउ ठे चोका दुनिया खना झिसन छुसियो मुखा झिसन चाहिँ छो अनुमान लाग्या वो चाहिँ छु खे जुन एजेन्डा जुनाव हो वो एजेन्डा सिकाने भिडेन एजेन्डा अपो खण्ड भारतीय थो तपाईंको हस्तक्षेप झिसा खण्डुला भारतीय जुनी झि भारतीय खण्डना थो तपाईंको हस्तक्षेप जुबटी कारण चाहिँ वो अवस्था वो अवसर चाहिँ गुगठा बोलन झिउटी कमी कमजोरी गुल्टाको दु गे छुटाका दिया झिउ कमी कमजोरी धया साध्य मजुरिङला एक त छ जिन ध्यान नछन् नेता त आफ्नो केन्द्रित जुल नैतिकता सिद्धान्त दयो इमीलाई छुए मुखो राजनीतिक पार्टी छौ सिद्धान्त दै छौ चाहिँ नैतिकता दै वो छुए मुखो ज्ञान सत्ता थिन्यो ज्ञान सत्ता टिके जुयो सत्ता चाहिँ आवश्यक चाहिँ मत संख्या सुन पुरेन बिउ झि चाहिँ छौ थन जुनी नेपालले चाहिँ दल त इन्डियन ढालकी चाहिँ पुरा ग्रुपै भोटे पि इमसँग चाहिँ इमी समर्थन मरेको चाहिँ सरकार टिकाउ जुइ मुखो इमी समर्थन का त चाहिँ अलि तोम सर्नम थिएन जुचुङ वो तोम सर्नम ढाबले छौ कडा शब्द थिएन जुलखला तर एना चाहिँ आटकै जो भूमिका अछिन सोयबले चाहिँ वे लाइने वना चुङ थे वे लाइन चाहिँ आ सोय दिसरा छिर चितौने तरकारी उत्पादन यापिस फुक तरकारी ले चाहिँ फोंकेमा मखला भारतीयपट्टि चाहिँ वो पेस्टिसाइड यो खन्छ उठाने या चाहे मतलब मन्त्रालय न चाहिँ कानुन देखे ढका चाहिँ
मन्त्री परिषदले चाहिँ छलफल याद छौख सस्पेन्ड याना चाहिँ इन्डिया त चाहिँ इन्डिया चाहिँ त इन्डिया चाहिँ खुसी जिमुखु खुसी मजुले कि जिउ सरकार टिके जिमुखु धारणा थिए उगिट चाहिँ रोके अच्छी तैदिल नेपाली राजनीतिक क्षेत्र लिपाङ्गो अवस्था तोम सर्नमिउती अवस्था ठौटी अवस्था दुटका तैदिल जस्तै 2072 सालयुक्ति संविधान जारी चौथी अवस्था न भारत प्रत्यक्ष रूपमा आइम अञ्चलमा विदेश मन्त्री त छोया हवे अवस्था ख तर उस समयले तत्कालीन सरकार सुशील प्रसाद कोइराला युति सरकार चाहिँ भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध उना चाहिँ छौ राष्ट्रिय एकता युति छौ लपी उना चाहिँ संविधान जारी आउटे अवस्था दु वो सरकार स्वयं लिपाङ अवस्था जुन वामपन्थी लेफ्टिस्ट तैपि मुनो त छौ भारतीय विस्तारवादी युति नापानेसी नारा लगाएना वे जपि आ चाहिँ तोम सर्नम जिमाउटी अवस्था ताको ठौती अवस्था चाहिँ गेको ठाउँ बोलन सोइसरे चाहिँ सुशील कोइराला यो चाहिँ समय यो चाहिँ संविधान जारी जो अवस्थाको घटना चाहिँ याद दिलका वो घटना छौ चाहिँ नेपालीलाई छौ उदाहरण नेपाल चाहिँ जुइमा अठ्याएका भारत बिना न जिमी उन छौ भारतमा रोकेया चाहे जुइकन अले छौ समूह छौ संविधान नसी खुसी जु मरु इंटरन खुसी याना तनी जारी यार गधा जो गुपटी चाहिँ सोचने छौ चाहिँ सल्लाह बि त सोला झिसो चाहिँ ठो टाइम झिट सल्लाह बि टाइम न मखो ठो चाहिँ झि हिसाबमा चाहिँ झि चले जुइमा ढेउ चाहिँ हिसाबमा चाहिँ सुशील कोइराला नेतृत्व सरकार ख अबले अब वही याटर तर वही त साथ मेपी न दल त दुका मेपी दल त्यसन अबले चाहिँ छौ अठोट के नका झिसन ठे यामा मकसद चाहिँ झि चाहिँ खत्म जावन नका उकिया बाद लिपयो अछिने झिसन सोयबले छिन्छु नाकाबन्दी जुल नाकाबन्दी हटे मजुतले जिमसँग चाहिँ भारत भ्रमण यामको भारत चाहिँ छु यामको ढाई हिसाबमा ओली स्ट्यान्ड काला पुरा देशमा चाहिँ समर्थन बिल खबरदार झुक्लास टका माने छिमी झुके जुइ दै मुखु इन्डिया टका ढाई टका न जनतै बिच आवाज प्या होला मखला अबले टकै अवस्था चाहिँ फुक ख ठिकै जुयाचुङ तर नेपाल त अप्ठ्यारो जुसान चाहिँ नेपालमा चाहिँ अबले फेस याउ ख वखै त चाहिँ जिसम माने यामा तर लिपा चाहिँ लिम्पिया धुरा लिपुले काला पानी चाहिँ खप्यावे ढुङ्गा जिसम अबले आट्याना नक्सा जारी छौ पूर्ण सहमति संसदीय पूर्ण सहमति हिसाबमा चाहिँ जिसम चाहिँ नक्सा जारी त ल नक्सा जारी या ढुङ्गा चाहिँ वे अनुसार चाहिँ वो काला पानी एरिया चाहिँ झिउ नक्सा लाक चाहिँ झिस नक्सा जारी या ढुङ्गा अछि छु अले वे नक्सा नक्सा चाहिँ मस्त न ठुम नक्सा बारे जानकारी बिमार स्कुलले चाहिँ पाठ्यक्रम टेट 16 छापे छिपे जुया वे ढुङ्गा उयो अवस्था छक अग्न बनिस 9 बजे नसे 12 बजे भेटघाट जुल ढका छक बोल नि हिन्दुस्तान रॉयल चीफ हो या मखला अले वो छापे जुइ ढुङ्गा किताब कने खुनु नसी आछ केही दिन लिपा चाहिँ अछि मस्ते लाटे ठेनी पिटी किताब त रोके जुलका अब किताब गन्डु गेडु छुडु वो एजेन्डा गनु का जिसमा चाहिँ नारा लगे आपले चाहिँ ठेखर भारतीय विस्तारवाद ढका चाहिँ जिसमा विशेष त कम्युनिस्ट चाहिँ यान चोङडो ठाउँ मखला तर इपिन चाहिँ बेला मौका झुकेजु अवस्था खण्डुका झिस चाहिँ छुरासा चाहिँ छम तर बल्लामा छिमेकी ख वनिसी जोरी खजिएन झिस फैमखुरी छौ झिस वन झिस बिचारा ड्याम जोरी खजिया मुख तर वही त गेना मने याना यंके ढिउ ख आ ठोया तरकारी त अछि पेस्टिसाइड ख चाहिँ इमि चाहिँ कानुन बने जुट्यो वो है त छक इन्डिया चोपी नेता त निसी छक खलाना इम त कन्भिन्स यार कोशिशै म आसी वाला ठो हलकी इन्डिया चिरे जुइ झिउ चाहिँ ठन चाहिँ अस्थिरता जुइरका एक त छुरा छ चाहिँ भारतीय चाहिँ चलखेल बढेजु चीनी चलखेल बढेजु आख झिस छौ छु स्वयमा रासा जब प्रतिस्पर्धी शक्ति वन बच्चा बेमनिस्ट्रा दु इमी बीच चाहिँ फ्रेन्डशिप वाला दु ढेमरो अछि डोक्लाम डिक्लाम इन्सिडेन्ट याना इमी चाहिँ लवार जुठे चोन नुगु मुखला अन्या अवस्था छम शक्ति चाहिँ आपा एक्टिभ जुइ साथ मेमो छिमेकी अठ्या बल्लामा वैसिका बल्लामा छिमेकी सुनको चुनी ढिउला आस या बेकार वो एक्टिभ जुल ठो एक्टिभ जुइ माला ठो एक्टिभ जुल वो एक्टिभ जुल तैले छिटी नेपाली गभर्नमेन्ट चाहिँ नेपाली जनता ते त डेडिकेट याना मक्की विदेशी शक्ति लागि चाहिँ कम्फर्टेबल या चाहिँ दैक माउटी अवस्था सिर्जना जुलगा अवस्था ए ढकान जिस गेट है मलाई स्वयं मावला थौए जनतै टख थौए जनतै लागि सरकार बने जुको थौए जनतै हिटे लागि चाहिँ वो ज्याया माख वो नीति निर्माण नसी वो या निर्णय नसी वो ये
कार्यक्रम त छुचुक फुक चाहिँ नि थौै जनतै लागि या विदेशी जनतै लागि या मखो तर छुरासा चाहिँ नि वो सत्ता चुनाव वो कार्यक्रम त लागु या अवस्था चाहिँ नि ठिनै अवस्था तक चाहिँ बीच चाहिँ नि ठो चाहिँ विदेशी शक्ति त्यो चलखेल व्यापक रूपमा खण्डै बोल्का वो उकी त चाहिँ झिसो चाहिँ पन्छ्या त झिए ठ सबल जुइ पनि झिए ठ बल्ला माने थौ आर्थिक उन्नति या माने थप चाहिँ नि दायाँ बायाँ सुया चाहिँ सल्लाह मकासी झिसला सल्लाह का हुनेको बेला झिठ्या समस्या ला छ्याउरका ठेयारे अगे राष्ट्रपति नाटक बिहा होला मखला झिसो चाहिँ टाइमी चाहिँ छ्या मफु चाहिँ प्रष्ट जुइ मफु अवस्था हो भने छम प्राध्यापक एसडी मिनला जिन चाहिँ नापा चाहिँ श्रीलङ्का नापा चाहिँ अछि कन्फरेन्स टाइम जिबिन नापलाका पोलिटिकल साइन्स जुले मखला आ उहाँ चाहिँ नि अन्तकै हिम्मत याटका नेपाली चाहिँ लागि चाहिँ फलान व्यक्ति नाय कोही कितानिया छ व नाय कितानिया वला छौ चाहिँ दुस्साहस ढामाल छौ देशीय चाहिँ नि सम्प्रभुताई हिसाब झि थ स्वतन्त्र जुया चोङ नमल थ हिसाब थ निर्णय या त आन्तरिक रूपमा झि थ स्वतन्त्र जुया चोङ थास वो या सल्लाह भिडियो जिस सल्लाह फोन आउडुला अच्छी त थे भारत व चीन नाप छिउटी न्यू जाइन नेसन त नाप छिमेकी मुलुक दु अवस्था दु जिस छिमेकी चाहे ज्यान फेर या फेउटी अवस्था ल मरु तर भारत व चीन युटी जस्तै प्रचण्ड न धार ल कम्फर्टेबल गभर्नमेन्ट नका नाप थ्या न्य वेकल स्पिचे ब्युटी अवस्था ख अन्तर्वार्ता ब्यू ख तो कम्फर्टेबल वेकअप के कार्यकारी अधिकार दुमा प्रधानमन्त्री केला वेकअप नुटी छौ इन्ट्रेस्ट देउतिला थय थासे त तर वेकअप भारत व चीन चाहिँ राष्ट्रपति थे आउटी सेरोमोनियल थे आउटी पढेन वेकअप नु इन्ट्रेस्ट दुटी कारण चाहिँ छुट्याइ गर्छु ठिकै होला भाइ न वो का इमी इन्ट्रेस्ट छा तल ढिउ चाहिँ छौ आश्चर्य ख तर चाहिँ झिस नाफा न ध्यानी नाफा फर्स्ट राष्ट्रपति र सेकेन्ड राष्ट्रपति यो चाहिँ कार्यकालले बीच चाहिँ छुचो घटना त झिस हुन स्वयमा झिस चाहिँ संविधान घेराभित्र जगत चुनाव चाहिँ इमसँग चाहिँ सरकारी सिफारिस सेवा सरकार या निर्णय त जगत चाहिँ छापटाउ इन्डोर स्याउ खला अथवा चाहिँ ठौ नछु अलग विचार टाउडु ढै हिसाब चाहिँ जिसँग चाहिँ संविधान प्रडक्ट चले जो खला कि थयो विचार कटवाल काण्ड कटवाल यो चाहिँ अछि छुदै सेनापति काण्ड सेनापति चाहिँ हट्याउ काण्ड हट्याउ छिने चाहिँ रोक्याउ काण्ड छौजुल अलि लिपा चाहिँ ठो आ नागरिकता सम्बन्धी दोहोरे आना पारिजना छौट न चाहिँ वो जब रोक्यास नि ख राष्ट्रपति जिया देश चाहिँ अभिभावक जिया देश हिट यो लागि स्वयंमा तर सरकार त सचेत यामाको सरकार न सचेत जिमाको सरकार न चाहिँ दोहोरे आना जिमसँग पास न छु ग्याप पास में छोटी संवैधानिक थोइसका अप अधिकारै डुमुख देउसाम अरान कायम यो राष्ट्रपति चाहिँ देश हित दुर्गामी समय लिपा चाहिँ ठो चाहिँ ने देश छो अवस्था जुइदियो छो कल्पना या विचार याला माख वो ख चाहिँ सरकार त सल्लाह बिमाख टाइमले राष्ट्र प्रमुख सरकार भेटघाट जुया छु नि बीच चाहिँ जिमसो सरकार छोटो कार्यक्रम या छोटो विधेयक हेर्न किसिम चाहिँ राष्ट्रपति त एप्रिल यामा अवस्था ढोका छ संवैधानिक छिन व्यवस्था अन्त ढोका यहाँ अवस्था यहाँ ख चाहिँ छु अछि मया चाहिँ निमेष चाहिँ छौ अडार गया जो या त आसोइस आयो आवै सरकार धामफु कि चाहिँ वो संविधान वो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक रोके जुइरका आ रोके जुइ खुरो पास जुइ अवस्था खण्डेरङला राष्ट्र नेपाली कांग्रेस प्रस्ताव अबले यो अवस्था एमाले सुन चाहिँ रोक्या त चाहिँ चाहे जुठे याना चाहिँ राष्ट्रपति रोक्या त धायो छ शंका आउट हो एमाले भूमिका आगे यहाँ जुइरका स्वयं आउट जिसो स्वयं आउट अच्छी त दिले कि राष्ट्रपति संविधान प्रडक्ट चल कि थयुति व्यक्तिगत मानसिकता रूपमा चले जुल धैति छि धैति अवस्था दु अच्छी गु कथा एनालाइसिस यान्दी कि पूर्व राष्ट्रपति त रामवरण यादव रुकमांगर कटवालयुति प्रधान सेनापति काण्ड नाप विद्यादेवी भण्डारी नागरिकता विधेयक युति वेकमा वो विधेयकै लिट छोपति अवस्था छि वेकअप नउति अबले जुन राष्ट्रपति पदे चुनाव वेकअप छ यावति जाय त चाहिँ गु कथा एनालाइसिस यान्दी वो संविधान प्रडक्ट ख देश हिट लफी हुन्छ खला कि या वेकअप साथै पार्टी खन्याना चाहिँ लाइन हाचा गाउटी ख संविधानिक हाचा गाउटी अवस्था ख ठुकी चाहिँ जिन ठोयरका जिन प्रश्न छा ढामल मखला जिन स्वयंले लेट द पिपल डिसाइड फर्स्ट जिन स्वयंले खला तर पहिलो सेनापति हट्या केसे रोकिया जुन घटना दो उकि चाहिँ व्यवस्थित चाहिँ विकृत जीव अवस्था मठेंग त रोकिया छौ न्यू चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ स्टेप्स त चाहिँ
देशलाई अहिजुईपट्टि ढेका ढायामा जोगा छौ चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था छौ संसदीय व्यवस्था गेना चलेजुईमा व चलेजुईमा अवस्था मजुसी लोकतन्त्र धरापे वनिला रही छौ डेन्जर डुख अथवा दोस्रो चाहिँ नि सुधा देशियो चाहिँ नि अवस्था चाहिँ छुजी ख ढका छौ चाहिँ नि मन्टेर चाहिँ नि ग्यामा अवस्था वही ठे खण्डोली न्यू चाहिँ देशलाई हिटे देशवर अच्छे व्यवस्था हिटे लागि छ तर संसदीय व्यवस्था सुधा छ चाहिँ नि किङ क्यान डू नो रङ है झिटा किङ मरु प्रेसिडेन्ट क्यान डू नो रङ वाट एभर विल बी डिसाइडेड बाई द गभर्मेन्ट एन्ड द्याट हेज टु बी इन्डोर्स्ड बाई द हेड अफ द गभर्मेन्ट वे चाहिँ नि झिउ चाहिँ संविधान चाहिँ भेटौडु बेलायती स्वेडिस स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्री स्वेडिस अस्ट्रेलिया स्वेडिस क्यानाडा स्वेडिस ह्याठाना वे खला राष्ट्रपति गल्ती यही मुख गल्ती जुसा जिम्मेवारी काइमा सरकार कने हक्न वे गल्ती याव जुसा चाहिँ नि जनता पनिस यही दियो छौ सिद्धान्त दुका तर वे रूपन झिठा व्यवस्था चले जा चोंडो झिउ लोकतन्त्र ठे चले जा झिसन ग्यारेन्टी क्या बफो मुखला सारा साथाना चाहिँ नि विकृति विसङ्गति चाहिँ नैतिकता विहीन सिद्धान्त विहीन ज्या चोंडो भोटर्स न अठे ज्या वर्नुला करिब चाहिँ नि ह्यावे जुसा चाहिँ नि जी चाहिँ जितो यौमा पार्टी फेट जी न्याठसा भोटे बिडाई नेता त ह्याउ न्याठ्या रोल भेटेसा मखला न्याठे भ्रष्ट जुया प्याउँसा न्याठे भ्रष्टका खण्डुसा जन्तै त छु डेलिभरी बी मुफुसा जन्तै त छु डेलिभरी बी मुफुसा जन अच्छे गभर्नेन्स ते दया मरुठे झी छौ ज्या कया वना गरौँ वन कि प्रशासन यन्त्र वन कि गुली टाइम लगे जो गुली दुखसी हो छ गभर्नेन्स दया मरुठे छ गभर्नेन्स मरुले डेलिभरी न मरु कि जनता त चाहिँ सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी न मजुला हजुर अलि अकाउन्टेबिलिटी हजुर राष्ट्रपति गबले गलत जिम्मा हो युति राष्ट्रपति वो सिद्धान्त वनेमा गलत यासा न सरकार प्रमुख जिम्मेवार जिम्मा राष्ट्रपति या त अधिकार न बिया त अवस्था मरु आयो वर्तमान संविधान तर लिपाङ्गु अवस्था व राष्ट्रपति जुन तत्कालीन राष्ट्रपति त्यसमा जुन ज्याया त अबले युति तत्कालीन प्रतिपक्ष दल अबले चौंती सरकार विरुद्ध दल त्यसमा चाहिँ वेको राष्ट्रपति त्यसमा चाहिँ छौ सरकार युति राष्ट्र प्रमुख युति राज्य युति जुन वेको हुन्छ इंगुति विधेयक त पास या मया छे राजनीतिक प्रतिशोध व पूर्वाग्रह तया चाहिँ वेको हुन्छ राजनीतिक छौ राष्ट्रपतिहरुलाई न्यूट्रल चुनावटी अवस्था वेको हुन्छ चाहिँ छौ कार्यकर्ता युति भूमिका मितल त युति न वेको पनि त बारम्बार राष्ट्रपति थे जाउटी पद न आरोप लगे जुचाउँथि जुनी उगी छुदैदि राष्ट्रपति थे जाउटी पद त अजौती तुच्छ आरोप लगे जुइ तैला उगी नल छौ नि सब बोल्न निति अवस्था ल ख आ स्वेडिस ठुकी चाहिँ सुरा छ भने पार्टीमा नेता अथवा कार्यकर्ता त राष्ट्रपति या त कि भतिजा झुकाउ जुए जुइ दियो उदाहरण त झिसङ खय खना छला उदाहरण झिसङ खय खण्डुङ अवस्था झि संविधान चाहिँ रोक्यान डौ मरु पार्टीमा मनु चाहिँ राष्ट्रपति या मरु रखा मखला राष्ट्रपति जुइ ढका चाहिँ पार्टी चाहिँ मरो अबले चाहिँ वो बाँकी जीवन चाहिँ वो गु पार्टी चाहिँ वो चाहिँ संलग्न जी मरु रह्यो छौ जगत ढुका तर सुरास चाहिँ पार्टीमा क्याडर्स त थ सत्ता चुना थौ सरकार देख थौ बहुमत देख थौमा मनु थै त अफुई किसिम ज्याया त अफुई किसिम चाहिँ प्रोसेस अगाडि न्यने बढियाइमा चाहिँ प्रमुख व्यक्ति देख मा अवस्था छामे पनि टाउन ढका ढिउ छौ चाहिँ मन्त्रीसँग सोच जिफुका झिठा छुजक जुइ फुट हासा चाहिँ छम मनु चाहिँ स्वतन्त्र मनु हया ट्याला वो चाहिँ बेला मौका चाहिँ सरकार त ज्याके मबि ठेना चाहिँ फाइनल एसेन्ट ढका ढैनी सैयामा लालमोहर ट्यामा वो फाइनल एसेन्ट बयान चुनावी किला सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख बीच टक्कर जुइ लडाई जुइ अन्य अवस्था चाहिँ संवैधानिक सङ्कट वेफुका कारण याना चाहिने सुरासा चाहिँ थैट सुटेबल थैट चाहिँ फेभरेबल मनु दुसा चाहिने ज्या अफिड छौ सोच चाहिने यही यको मुलुके डेमोक्रेटिक कन्ट्री न अन्याउ दुगा झिसं स्वय अन्याउ एक उदाहरण तर वे उदाहरण त स्वयले चाहिने झिसं चाहिँ पूर्ण त्यहाँ निष्पक्ष जुया चोनका आ नु बने जुमा राष्ट्रपति न जुइला ढका जुइला मजुइला ढेउ झिसं चाहिँ मने शंका कटेटै मा अवस्था हो कने उही ज्या सोया कने कम समय चाहिँ व्यवहार सोया झिसं चाहिँ अले अनुमान ये लग्या अवस्था हो आ ठठे चाहिँ आ वही मन अठे जुइ ढका ढाप छ हठा जुइला आइबी राजनीति न छिदैदि थे अस्थिरतालाई बोलने अवस्था चले छाया ढका तासा प्रतिनिधि सभा या सभामुख
नेकपा एमाले पाखे जुटी अवस्था दु प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्र पाखे जुटी अवस्था दु धासा राष्ट्रपति आ लगभग झिस धासा लगभग फाइनल हेजी छुटी रामचन्द्र पौडेल जुटी निश्चित जुइ नगरी अवस्था संभावना भएको एकदम प्रबल दु वो जुइ अवस्थालाई कनेला थुकिनला राजनीतिक अस्थिरता बोलना चुनितिल अवस्था दु नि कनेला प्रधानमन्त्री हौदी विधेयक टेबुले मयात ला राष्ट्र सभामुख टेबुले मयात ला न वो अन राजनीतिक अस्थिरता बोल्ने अवस्था दु थो हाना कांग्रेस व माओवादी न हामीले मिले जुइने धैतिल अवस्था ल मरु उखुरी झिसाला पुस 10 गतेला खने ढुंगु अवस्था दु गुली याग्न वेगअपी फ्लिप जुइ खनि धैतिसला झिसाला स्वे धनुति अवस्था दु थुकिनला आनला राजनीतिकला झन छो दिशाला ख्युसो थासे हुन्छ त्यो अवस्था दु राजनीतिक आ छौ छुड आशा चाहिँ थुकी ठो सरकार ठोय रूपमा आ बने जी सरकार चाहिँ ठोय रूपमा टिके जी चुनी अथवा चाहिँ नौ चाहिँ समीकरण जुन बने जी 8 दल यो मखला त्यही सम्भावना ग्यारेन्टीले छु डुमको छाड सक्ने चाहिँ छु केस कया चाहिँ छु नागरिकता केस कया चाहिँ मेउ दल भड्के जी फु अथवा चाहिँ छु चाहिँ घटना त कया चाहिँ 8 दल नला व्यक्तिगत केन्द्र व्यक्तिगत स्वार्थ वापिल खनि भएको पि आ उकी चाहिँ छुरा सभामुख एमाले प्रधानमन्त्री माओवादी अले राष्ट्रपति कांग्रेस जुई अवस्था तानातान जुई अवस्था दुगा वो अवस्था चाहिँ छौ संकट वेफु तर झिसन छौ छुरा झिउ उत्तर छिमेकी चाहिँ प्रयास यन्चोङ झिसन वन छौ सम्झ जुइमा सारासा कम्युनिस्ट फोर्स त एकजुट जुइमा दै वन यान्चोङ दु छुजे यहाँ तानातान जुई अवस्था वसा कांग्रेस यो चाहिँ पाखे चाहिँ अथवा राष्ट्रपति पाखे चाहिँ रोके या अवस्था वसा हगन नेकपा बने जुठे हगन छौ गठजोड बने जुइ फु सम्भावना दुका छौ मेउ छौ सम्भावना छुड राछ भने नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली थ पार्टीमा नेता माधव नेपाल त यो टोलटिया म फुमु मनो म प्रचण्ड चाहिँ एना टोलटिया चुनि दिउ न मरुका कने देशी बृहत लोकतान्त्रिक स्वार्थको लागि हितको लागि चाहिँ कांग्रेस हो नेकपा एमाले हगन गठजोड जुइ मुख दिउ न ग्यारेन्टी भयो छाडा झिसँग खन्नु नभन गिर्जा प्रसाद पालन मार नेपाल हो चाहिँ देशे अलमोस्ट चाहिँ छुरा छ लोकतन्त्र विपक्ष मरुठेन जुयाउङ खले लिपा चाहिँ सुशील कोइराले अबले ला राष्ट्रिय छौ चाहिँ टरौं ज्या चाहिँ पूर्ति आमा जोली या समापन आमा जोली संविधान बने जो टाइम वो छौ चाहिँ विभिन्न बेग्लै केसको तर जुए मुख दिउ मरुका तर यहाँ अवस्था जुसा चाहिँ सरकार न भन्छ मजबुत जी कांग्रेस एमाले मिले दिया मखरा अले ठो चिचिरौं दल चाहिँ जित ठोमा वमा रे मरो ब्ल्याकमेलिङ थे अछि ठो पदमाला वो पदमाला रका दै खन अले लवा लवेको पनि छ कोइ चाहिँ अवस्था खन वेला यहाँ अवस्था चाहिँ मठिने फु कनै अवस्था चाहिँ वन छौ जुइफो तर छौ आई जिन मे संकट सुख नाचना छ संवैधानिक परिषद छौ जुनी संवैधानिक परिषदले प्रधानमन्त्री अल्पमतलाई अवस्था बोलन ल प्रधानमन्त्री अल्पमतलाई अवस्था व कांग्रेसलाई छु सुनवाई जुइमक्त यहाँ अवस्था थे जुले बहुमतलाई एमाले वो चाहिँ नियुक्ति नायक्ति फुकन रोके ना चाहिँ अप्ठ्यारो पारे ना चाहिँ सरकार फेल आयो अवस्था न वेफु उकिन चाहिँ वो चाहिँ डेन्जर बाकी दनी मखला उपसभामुख न ग्वाली अवस्थाले खनबाट लेट अस होप विजडम विल प्रिभेल इन नियर फ्युचर अले झिउ चाहिँ स्टेबिलिटी गभर्नमेन्टल स्टेबिलिटी जय बुझला उकि अझ चाहिँ विदेशी टेटर चलखेली यात अझ मौका बिउ चाहिँ जुइमुख दिउ चाहिँ हिसाब चाहिँ झिसो चाहिँ लेट अस होप संवैधानिक परिषद चाहिँ एकदमै नेबुसको खलान ल संवैधानिक परिषद आजुन खुमिसिउटी अछि वो छौ समूह दैउटी अवस्था दो प्रधानमन्त्री उति अध्यक्षता जुउ खसाना आ प्रधानमन्त्री अल्पमतले लान्छौ अवस्था दो आ संवैधानिक निकाय त नियुक्ति या माउतिला तन्ने दो आफुला दो अवस्था दो आ वो अवस्था संवैधानिक निकायले रित्तता दैउ दै जिसला अनला पिपल सिउटी रेस्पोन्सिबिलिटी जुइम फैउटी अवस्था दो उकि छि गुको ठ एनालाइसिस एन्डे गुको ठ अनु चाहिँ वेक अप सब संवैधानिक निकाय रिप्रेजेन्टेसन यो समस्या सिका न छुरा छ गभर्नमेन्ट न चाहिँ ने ज्या मफै अवस्था होइ छाडा छ नियुक्ति याफै नियुक्ति या मफ लाले ज्यामजुल कि जनता चिरेजुई जनता चाहिँ ठना ठ्याका डिकममा ढका चाहिँ ढा हिसाब हो नि अब सब कारण हगन एमाले छाट जितो थैट ढोका बिया चाहिँ ठोकन चाहिँ वो मिस्टर चाहिँ छा सफल याके हिसाब न खवेफु
ह्याउन जुइफु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी न तापाना चौधरी तापना चुङ अवस्था राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छु खला मुखला गभर्नेन्स नारा बिया होला ठय गभर्नेन्स चुने चाहे मजु थे खन न्यू पासपोर्ट देश चाहिँ राष्ट्र पासपोर्ट जना चुने दिउला ओला चाहिँ न्यू देश नागरिकता जना चौं थे झिस झिउ देश संविधान चाहिँ वो मान्यता बिउमरु जब गभर्नेन्स खना खछ ठन गभर्नेन्स चले माल्ने कर्बिट चाहिँ नियम चले जो ढाल ठ नियम चले मुजुइला ओला दुई मुखने राष्ट्र प्रमुखलाई चुने मा ढास्ने मखला धैले चाहिँ वन छौ चाहिँ जनती त छौ यी किसिम चाहिँ थो पुरापी दल त्यसो बालक ज्यामे त नेता त्यसो ज्याबे या त थो नोम मनु जवान यङ म मनु ख ठिकै स्पिरिट नदो आइडिया नदो ठो चाहिँ नवाइ बले एकदम जनतै त उठ्या फु ढका धै हिसाब चाहिँ मन त्यसो कया गुली भोट बिया होते ट्याका हो का वन छौ किसिम चाहिँ अछि कल्पना जगत ठेन जुल व्यवहार हेला मेयो ख प्याउला व्यवहार छौ बोली छौ व्यवहार छौ जुल जी छन छि त छौ छुकी स्वागत हात छिना त एकदमै नेपुटी खनानि ल थन भारत यान्त्रले हस्तक्षेपे चीन नला वसुंगु चुनिट अवस्था मरु चीन न फते फया फतले थइबुटी कम्फर्टेबलिटी वामपन्थी सरकार लागि कुछ दस गते छौ सरेन्द्र याउटी अवस्था छौ राजनीतिक गतिरोधे छौ पल्टे याउटी अवस्था वो बोलाउने अवस्था ख तर चीन व यान्त्रले प्रयासित असफल भारत याउ अवस्था दु आछि दैरि थे आ नेपाली कांग्रेस युटी राष्ट्रपति जुइ ढुंगा शेरबहादुर देवचे आ सुंक प्रचण्ड त 2 वर्ष व किस्ती ललाना बिला सुई बने द्वाना झिसन स्वेप फुडका सुन सुई आइरहेका सिथो एनालाइसिस सेभले चाहिँ शेरबहादुर देवमा दैट विल बी विजडम कानी दैट विल बी विजडम किस्ती तया बि थो चाहिँ थन चाहिँ थो सरकारले चल्या मफ्त सरकारी अवस्था चाहिँ सरकार चाहिँ परफर्मेन्स या मफ्त सरकारले हरिमुट पिरियड मथ्याउने वए वो असफल जुतिला खण्डत नि 9 वटा मन्त्रालयला थमिसा कुबिया जुति अवस्था खण्ड त यहाँ अवस्था चाहिँ थन चलखेला जुइ फुट सरकार त याक्न चाहिँ फेल याक्यो याक्न चाहिँ गभर्नमेन्ट चेन्ज याका चाहिँ छिया ढका मखला चलखेला जुइ फुट विदेशी शक्ति नै लगे जुइ फुट तर नेपाली इन्ट्रेस्ट स्वयं खसा 1.5 वर्ष सान 2.5 वर्ष सान छौ चाहिँ स्टेबिलिटी भने मा अवस्था खड्नु थे चौका जिन स्वयंले वे मयाउली पुस 10 गते घटना जुल मखला आ ठो चाहिँ बीचे चाहिँ ठो राष्ट्रपति खम मजु जुसा Nepali Congress, the largest seat holder party, is the loser. None of the seats, governmental seat were in get Maruka. Moro Osta. Ah, Chine, Tocho Gada Yana, Chum Bane Gila tension, Tumundo. I know where mistake repeated, some shall drink. Sadasa Congress, Tau Yakal Bobotlas and Ganam Pradesh Moro. अथर केन्द्र न दु मक्कास संघ न दु छि दैरि थे चाहिँ कांग्रेस एकल बहुमतलब मरु जुल तर कांग्रेस व एमाले मिले जुति सम्भावना गुल्टाको खण्डिया छ अब वो चाहिँ बटिचा छुरा छ वो सम्भावना द मुरगा चिसन चाहिँ मेगा चाहिँ छुराई नेकपा फुटे न गेना का परमादेशी सरकार बने जुल लाइ एमाले ढाइ दैनि ए ढाथे वो बने जुल नि माधव नेपालले वया प्रचण्ड जगमोह माधव नेपालले वया चाहिँ 23 सीट दुमा कांग्रेस त चाहिँ नेतृत्व बिया चाहिँ सरकार बने जुल दैट वाज नेक्स्ट टु इम्पोसिबल जी नापस्वयले 23 सीट दुमा चाहिँ सरकार प्रमुख जिया चाहिँ सरकार नेतृत्व का दैला दै थे मुखला ठन जुल गबले चाहिँ झिसा राप्रपा यो धापा चाहिँ सुरेन्द्र थापा लोकेन्द्र चन्न प्रधानमन्त्री याद जु अवस्था दु मुखला ठनले हामीले पहिलो दल व दोस्रो दल लाना तेस्रो दल प्रधानमन्त्री जीविती अवस्था सिर्जना अवस्था वो अवस्था सिर्जना ओ के चाहिँ सुरास चाहिँ तो झि नेपाली राजनीति चाहिँ छु चाहिँ भविष्यवाणी आफू अवस्था मरु मुखला जुए मुख राफा तर सम्भावना सुरास चाहिँ यदि कम देशी त चाहिँ कम अस्थिर आउ ख विदेशी चलखेल भन्छ घटे आउ खस चाहिँ छौ चाहिँ गभर्नमेन्ट त चाहिँ कन्टिन्यू अगाडि बढिआकेमा अवस्था गभर्नमेन्ट कन्टिन्यू जुए माल छिदैरि थे जिन हात न त या कांग्रेस व एमाले मिले जुया न्यावनला तो प्रचण्ड नेतृत्व सरकार चाहिँ थो आयुति संसद डिजल्भ आयुति अवस्था तक थिनि कि मथेनि छु वो अवस्था ठेनी मखला परिस्थिति तर संविधान चाहिँ अथे उली अपुको चाहिँ डिजल्भ या दुडी होला मरुनी तर न्यू घटाला ता ढुंगु अवस्था दु वो परमादेश जारी जान वे ढुंगु त्यो अवस्था त
तर झिउ संविधान चाहिँ एना चाहिँ जुजल या मरुका बेलायटनलाई चाहिँ जो थोले चाहिँ संवैधानिक संशोधन याना चाहिँ प्राइम मिनिस्टर त अधिकार भएपछि हाउसमा चाहिँ नि एप्रुभ यामा अल्टरनेट चाहिँ इलेक्सन जुई अवस्था चाहिँ मिड टर्म यासन चाहिँ मध्यावधि चुनाव यासन चाहिँ वो अवस्था संवैधानिक संशोधन जुई झिठाना चाहिँ सरकार बने जुई फु अवस्था टक्क चाहिँ डिजल्भ जुई बहुत छौ चाहिँ स्थापित जुई ढुङ्ला नि वे कया चाहिँ संविधान न चाहिँ डिजल्भ या मरुठे यन्त्रहरू मुखला तर प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई अल्पमतले वे ढुङ्गल नि जस्तै छिउजी प्रतिपक्षी दलले आतकन नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव चौधी अवस्था दनि सरकार एमाले सरकार समर्थन फिर्ता क्या ढुङ्गो अवस्था दु राप्रपा समर्थन फिर्ता क्या ढुङ्गो अवस्था दु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थन जुगे दु मन्त्रालय फिर्ता क्या ढुङ्गो अवस्था दु सो अवस्था चाहिँ सरकारलाई छौ अल्पमतले ला ढुङ्गो त्यो अवस्थालाई ठिक भाइन ठिक खलान लला छुरासा चाहिँ नि झिप संसदीय व्यवस्था चाहिँ बहुमत जग्गा शासन आइदिएको मतलब अठोला सरकारलाई अल्पमतले लाउन दुई तिहाई बहुमत आउँछ अवस्था अल्पमतले लाउङ थे खण्डेरला मुखला तर छुरासा संविधान छौ मेउन धारा छुरासा 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने छ विश्वासको मत नपाएमा त्यो सरकार स्वतः हाना लार्जेस्ट पार्टी स्वतः क्लेम या दुईटा अवस्था दु वो लेभल यो चाहिँ जित हाजिनु चाहिँ 25 गते चुनाव दु राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेस युवती हजुर 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्री विश्वासी मत काम आउँथ्यो अवस्था दु 30 दिनभित्र काङ्ग्रेससँग सपोर्ट म याद लाग्छ अन्थालको छुँदिरहेको अन्थालको प्रचण्ड हेज टु गो प्रचण्ड हेज टु गो एन्ड न्यू गभर्नमेन्ट हेज टु बी स्टार्टेड हामीले थो अवस्था थो सिर्जना चाहिँ भोलोनिटी सम्भावना चाहिँ खङ्गा दिएको मध्ये धामफो छिन सोइस नापा सुशील कोइराला संविधान जारिया ढुङ्गा सत्ता हस्तान्तरण सहमति दुरा होला तर चाहिँ विदेशी शक्ति त्यो चल खेल उक्सावट वो चाहिँ थप चाहिँ उम्मेदवारी बामलको भुट मखला चेन्ज होला छुजुई माख जुयान टोटल अब सहमति अनुसार मजुसान चाहिँ वो ट्याका टोटल मखला वो छौ घटना जुल अहिले नेक्स्ट घटना नहकन ठो चाहिँ छुरासा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रधानमन्त्री पालो फेर्ने 10 गते यही हो सकारे या ढुङ्गो खैटन हकन दम्बिया सुन दम्बिया सुन चाहिँ अच्छे वो प्रोत्साहित याना क्यान्डिडेट जुई मुख ढावे जुई ढका ढया चाहिँ 10 गते घटना जुल उकिन चाहिँ थन विश्वास सुई मुख ठौ बचने अडे जुई दियो सम्भावना एकदमै कम उठन मखला वो अवस्था चाहिँ वो भाइन ढाठेन चाहिँ राष्ट्रपति समर्थन या ढुङ्गा लिबा चाहिँ विश्वास मते चाहिँ चिप्ल्याने बिटा दु अवस्था दु तर प्रचण्ड न मामुली खेलाडीलाई मखुनी छौ वन सम्झे जाचुन मान्ने वन छौ चाहिँ इन्स्योर ठौ किङ मेकरै वेको ख किङ मेकर खसा किङ जाचुने फयु मफयु अवस्था न दुगा गर्न सँग किङ मेकर जुसा मेबी न जग्गा या एउटा अवस्था दु मखला तर वो अवस्था चाहिँ सुरासा चाहिँ वन छौ चाहिँ इन्स्योरेन्स चाहिँ नि इन्स्योर ठौ चाहिँ पद गेना मजबुत या ठौ पद 2-2.5 वर्ष गुली अन्डरस्ट्यान्डिङ उली टिके या चाहिँ वो अन्डरस्ट्यान्डिङ अनुसार टिके या चाहिँ इन्स्योर जुइटा भन्छ नि एस्योरेन्सलाई खोजे है उकेलाई चाहिँ वन न्याउन छिन चाहिँ उपाय पनि है जस्तो लिपाङ्गो अवस्था चाहिँ थो नेपाल युति राजनीतिक घटनाक्रममा चाहिँ थो विसङ्गति विकृति बुलाना चौँ अवस्था भुलु पुलामो जुजुन सक्रिय ज्यावे चौँ अवस्था दु दक्षिणी ल्याया चौँटी झिउटी थो गणतान्त्रिक मुलुक गणतन्त्र दक्षिण ल्याइ चौँटी अवस्था ख दक्षिण तेस्रो पटक युटी चुनाव जित्याउँटी अवस्था दु राष्ट्रपतिको लागि जुजुन बोलना चौँटी अवस्था दु जुजुटी लित हे हिन्दू राष्ट्र कायम या रखा हौती पार्टी न छौ थयुटी शानदार सिट अन हौसे रिप्रेजेन्ट या चौँटी अवस्था दु थन्डालको लिप फुलाउटी वो संस्था ब्युटी जुटी अवस्था चाहिँ छि गुकथ खन्डिया जिए मखो देउला खान धामा फो छाडा छ झियो उठिके चाहिँ कम्बोडिया उदाहरण दु कम्बोडिया चाहिँ राजतन्त्र समाप्त जुइ ढुङ्गा चाहिँ अन गन्न जुया दुनिया गडबडी जुया नरसंहार जुया चाहिँ हक्न चाहिँ छौ उब्रे जुया प्याउ अवस्था चाहिँ छौ चाहिँ न्युट्रल फोर्स चाहिँ पावर चाहिँ हेड अफ द स्टेट यो चाहिँ त्यहाँ ढकार्या 1976 रे चाहिँ अब जस्तो याद हुनु जुजु नरोत्तम स्यानो त हक्न जुजु या होला मलाई बेलायती न उदाहरण दु
बेलायते 11 वर्ष चाहिँ गणतन्त्र बन्नुका हकन चाहिँ नि अनि यो गडबडी चाहिँ ओलिभर क्रमवेल चाहिँ नि सम्हाल्यामा फो अवस्था वो बोले हकन चाहिँ नि वही काइट सुइटो चाहिँ नि ककु पाला चाहिँ स्याउ जुख वही काइट हेटे होला मलाई नेक्स्ट चाहिँ नि प्रयास चाहिँ नि अफगानिस्तान न उल्मिसी गोलमाल जोले जहिर साहित्य 1980 समथिङ खल 80 यहाँ 1980 पाखे थे 80 जो चाहिँ फर्स्ट 5 इयर्स बिचे चाहिँ वही न अच्छे पतन जो खा वही त न अबदस्तै आउ खा तर वही त न हेव ढिउ किसिम चाहिँ प्रयास जो खा जहिर सा थप चाहिँ जिएको उमेर डेरङला जिता इन्ट्रेस्ट नम्बर लगा वो थप पन्छे जुल मलाई ढाबले राजतन्त्र हकन चाहिँ फर्के या यही मुख ढिउ अवस्था न तर चाहिँ छुटा छ आयो अवस्था ठो अवस्था जुजुला उखन माग सार फागुन सारेला सहकारी यानु ढगाए राजनीतिक दल ढाला ढाइ नि अब ओइला ठाउँ चाहिँ पद गुमे जुडो ठाउँ चाहिँ राज्य गद्दी गुमे जुडो नि उके चाहिँ वो कोसिसलाई या मौका चाहिँ नि मौका चौका हान्ने ढाथे वो चाहिँ कोसिस याना चाहिँ झिस झी पोलिटिकल पार्टी त्यसमा डेमोक्रेटिक फोर्सेस त्यसमा वो मौका बिमजुल तर लिपाङको अवस्थाला थो आयुधि पोलिटिकल पार्टी सिनारी चपी नेता त राजनीतिक दलीय नेता त स्याला जुजुके छौती राजनीतिक इमानदारिता नैतिक इमानदारितालाई जुजुए क्योंटी अवस्था खनि वेगला थयुति 240 वर्ष युति राजतन्त्र निलनिला वेगला तोदाउति अवस्था आथौं प्रचण्ड केपी ओली शेरबहादुर देउवा 6 महिना लागि वो प्रधानमन्त्री कुर्सी तोत वेकअपिङ चाहे मजो वेकअपिङलाई राजनीतिक इमानदारिता नैतिक इमानदारितालाई मखौती अवस्था खनि वो घटना चाहिँ पक्का न ख जुजु चाहिँ छौ इमानदारिता क्यों ख मलाई इमानदारिता क्यों ख तन लोक सम्मतिमा आधारित सा भन्छ राज परम्परा ढाइने छ मलाई उकि वए अछिन चाहिँ नि जनतै चाहना चाहिँ नि गणतन्त्र हुने धाउ का ढका दिन टोटा बना तर साथसाथै जिसम छु सम्झया माना था यदि वो मोह से चुनाव विसठन रक्तपात अले उकियो फुक्क चाहिँ दायित्व सुन बोक्यामाले नाछ जुजु बोक्यामा अवस्था वो खैट वो पन्छे आउख छौ चाहिँ भिडन्तै हो छौ चाहिँ द्वन्द्वै अवस्था चाहिँ नि वो चाहिँ अछि आउख वो अछि ने जुजु त क्रेडिट बिमाका तर चाहिँ छुराछ चाहिँ नि आयो अवस्था झिउ ख जुजु वो ठासे भिड जु मन्टेसन चाहिँ जिन्दाबाद ढका चाहिँ ढैचोङडु मखला प्राण भन्दा प्यारो छ ढका टक्क न ढैचोङडु मखला तर झिसा स्वेबले नाफा झिउ संवैधानिक 46 साली 47 परिवर्तन लिपत 47 साली बने जो संविधान है चाहिँ नि छु व्यवस्था यन्त्र हो वो हिसाबमा जुजु चले मजु ठ जुजु जुइए मखनियो छुरा उत्तराधिकारी क्रम मरु अवस्था छौ काण्ड जुल दरबार हत्या काण्ड जुल उकिन चाहिँ नि उही छेने लाओ ल वो चाहिँ नि अछि चाहिँ नि जुजुइ खना मला तर दल त्यसमा बालक ज्यामेट रका ठिम्रो फोकस त छके तया जिए या ढका दया या संविधान गन्त्रै तौडु वे कारण ख फुक्क दल त्यसमा चाहिँ संकै घेरा टैटर छ जुजि त संकै घेरा टैटे ख दरबार जो काण्ड त कया मखला फुक्क छमेसी परिवार फुक्क सिद्ध वही परिवार छम मुजु ढिउ कुन खप्या हो खैटल वेके रानी चाहिँ न ठन पाठे गोली लाओ ख उपेन्द्र देवकोटा सेन्टिमिटर चेक जग्गा लाछ रानी अछि बिते दुई मरै अछि मनचनी मुखट ढिउ खडाओ ख मखला तर छोरा अन्य अवस्था फुक्क दल त्यसमा समर्थन न जुजु खनि तान्त्या सलामी आवला खनि मला राज्याभिषेक जुइका राज्याभिषेक ढाले राज्य रोहन जुइका वो अवस्था दल त चाहिँ बालक ज्यामया त दल त्यसमा चाहिँ जनतै बिच अनपपुलर ज्याचुन वो मौका जि फाइदा क्या ढका थय नपाइ चाहिँ महेन्द्र ठ बौयो पाला राज्य सत्ता पुन अछि राजकीय सत्ता न ठ लाटे क्या सम्प्रभुता न ठके निजु ढका ढया चाहिँ शासन या त खोज्यान संवैधानिक व्यवस्था फुकन छकेटया चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रिक परिकल्पना छकेटया चाहिँ या त सोला सक्रिय जुइट सोला म टुलटुल हेरेर बस्न सक्दिनँ ढका मखला हेर्दिन ढका ढाथे याना चाहिँ भनाइ त वइ चुङ ख वो हिसाबमा चाहिँ नि जुजुला महाभूले याओ वो महाभूल याओ उके माथि हक्न छुरा छ चाहिँ नि तैले वो शक्ति सत्ता थिन कि वो शक्ति वो सत्ता युति मात लगे जुल कि वो अनुशक्ति चपिन्छ चाहिँ विभिन्न थो राजनीतिक अभ्यास शक्ति अभ्यास चाहिँ उ याना चुनिति अवस्था छ दृष्टिकोणीय समस्या ढामा वे शक्ति अभ्यास खनि राष्ट्रपति रामवरण यादव वबले नल वो खला बोलंग खनि जुजुति पपिकाल ढगा धयुति ल वो खौ होति अवस्था खनि
ढाटला ढा छिङ्का हो कि मुखला तर छोरा चाहिँ तर सत्ताव सकि थिएन होला गणतन्त्रै वसानला वो पल फेरे मजु खनि ढाया ढाइ नि एब्सोल्युट पावर करप्ट एब्सोल्युटली गुली शक्ति बढे जी उली मनु झन अच्छी जे छोराई चाहिँ अब ढिङु ल्यायो भने मखला गलत ल्यायो भने लाग्ने ढाटे जनता त दल टेउ चाहिँ शासन चाहिँ दिक्क जुया इमिल चाहिँ लुच्छा चोडी तानातान सत्ता मोह खना चाहिँ छु या मफु जन्तै चाहिँ हिटी खास या मफु अवस्था खाना दिक्क जुया चोङ्गो अवस्था दल टेट चाहिँ सिंहदरबारे चौबिन दल टेट लिना छोया चाहिँ रिङ रोड पारी छोलका खला रिङ रोड पारी छोला थपसम्म भालक जाया मफु थपसम्म भालक जाया फुसा वो कायम ज्या भने फु तर वेको पनि छ अबले थपन्छ जाया मफु त छ न गणतन्त्र वनले ताई अवस्था दुनी थो बिचेनल आयो ती राजनीतिक दल नल जाया फै चौती अवस्था ल मरु आथन्दाल राजनीतिक दल जाया मफुती अवस्था आवे राष्ट्रपति उति भूमिका त स्वयं खसन जनतालाई उली उत्साहित चौती अवस्था ल मर्ने मलाई वेको उति सवारी आवागमन न सिकया वेको उति गन वेको उति रवाफ वेको वेबले जनता फेमाल चौती दुःख समस्या वो भगेन चौती मा अवस्था दु आ वेब छि आ जाजोइन लगभग अन्त्य थिन अवस्था दु आ वेब नुम राष्ट्रपति त्यसमा चाहिँ वो लिपाङ्गु राष्ट्रपति तेवती फुल चोकला आइम स्ट्यान्डिङ राष्ट्रपति प्रेसिडेन्ट ल सोइ चौती अवस्था दु नि जनता छुचाए चौती ल वेगल सिउती अवस्था दु नि वेगल चाहिँ छुस्से के माउ छुस्सी के माउ थे छु बिचारे जिन स्वयंले सुरक्षाकर्मी टेउ जिम्मेवारी स्वयंले मतलब सुरक्षाकर्मी टेसन ढाइका होइन यो लेभलको चाहिँ सुरक्षा माने ठो लेभलले सुरक्षा मारका ठो लेभलले सुरक्षामा मरेको मगा तर झिसन ठोनो स्वयं मागे झिउ देश द्वन्द्व दुला झिउ राष्ट्रपति त सुई पाखे थ्रेड दुला वन स्वयं माला मखला हेगैला चाहिँ जनयुद्ध कालला मखनी जनयुद्ध काल साला कमालका चाहिँ अठन्ला छुरा चाहिँ गृहमन्त्री जिया न्यामखमा गृहमन्त्री जुइ दिन्छ वो पुरानो गृहमन्त्री चाहिँ ठौ सानी लागि अगुवा पछुवा चाहिँ गाडी पेश गर्न कैटौडु अगुवा पछुवा गाडी क्या चाहिँ जन्टे बिच चाहिँ छौ चाहिँ अछि केने त सान केने ठे यानचोङडु मखला वो अवस्था राष्ट्रपति त न वो लेभल चाहिँ सुरक्षा मारका ढाट सैका तर वो खैट चाहिँ र सु राष्ट्रपति ख वो चाहिँ होइन झिन्छ मखनाला मोदी हो या चाहिँ जन्टे बिच ला मिल्या वाला मखला थन चाहिँ पाकिस्तानी त इन्फ्लिट्रेट ज्याचोङडु थन चाइनिज त छुचु ज्याचोङडु ढैचोङ अवस्था मखला अले अठे चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपति अन्याउ सेक्युरिटी गनौ होटल चाहिँ पुरा होटल खालियाका फुक चाहिँ रिजर्भ हेर्न चुनी पि अन्या पिम चाहिँ मखला 1.5 महिना न्यन से वही सेक्युरिटी गार्ड हो या चुनी ठासे चाहिँ वही लागि मखला वला जन्टै बिचेवना लामिलेना चाहिँ छैन या अवस्था दु छिथा चाहिँ अन्या थ्रेट छु यान मखला चान्स ला काय मजु ख चान्स ला काय मजु सुरक्षा समस्या मोर लगा चान्स ला काय मजु तर आवश्यक कया न जन्टै त चाहिँ पीड मार्का मजु किस्म चाहिँ सामान्य जिन्दगी चाहिँ सरल किस्म बिटिया अवस्था चाहिँ ठेंके हिसाबमा चाहिँ झिसा चाहिँ आ वहीमा राष्ट्रपति ने विचारमा यो चाहिँ छौ छुछुरा छ आयो सरकार चाहिँ छौ कमिटी गठन न वो सम्बन्धी अध्ययन या त याउडु मुखला तर धामफो जिन चाहिँ नेपाल प्रहरी नेपाली सेना मुखला अथवा सशस्त्र प्रहरी टिम सीआईबी टिमसँग चाहिँ गयौं किस्म चाहिँ इनपुट बि उगी त चाहिँ ड्रिम राष्ट्रपति चाहिँ होइन त्यसो भए तापनि यतिसम्म मात्र गर्ने योभन्दा बढी गर्नु हुँदैन मलाई जनताबाट टाढा नराखेर ढाएको हिसाबमा चाहिँ थै त चाहिँ प्रस्तुति या फुसा वो अखनै ठे घटना जुइको डाक्टर चाहिँ कुटाइनेमा अवस्था वही मखला प्रहरी चाहिँ जनता आस्था बढे पक्कै बढे जनतै बिचे चुने माका वो अवस्था जनतै बिचे चुने मारका जनतै हुले हुनुहुने मौके बेला मौका जनता निसे इन्टरेक्ट हैन जनता छुखहरुका मखला वना एना जनतै त तार तापक तय साथ चाहिँ ठाउँ चाहिँ सुरक्षा जुल रही खमहरुका जिन स्वयंले हस्त व्यस्तय बावजुदमा यी ब्याजिल यको सुबा समय सम्वाद नीति आफ्नो सुबा छन् छिटन जित चाहिँ सदा ठाउँ चाहिँ विचार थे अछि सियर या मौका बिया दिउँ छिटन सुबा हस्त सुबा नमस्कार